Munyemerere mbasuhuze kandi mbashimire bakunzi bacu, bakunzi ba CTN TV Rwanda, mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Reka rero tubasuhuze tubashimira nanone uko mudahwema kutugaragariza urukundo. Reka mbasabe ngo mukore subscribe kuri iyi channel yacu, dukomeze tuba umuryango mugari, tujye tubasha gusangira amakuru agezweho hirya no hino. Ubu rero inkuru igezweho, inkuru tubazaniye none aha ngaha, wari uzi ko hari abasirikare b'u Burundi bagaragaye mu Rwanda. Ese barakora iki? Ibyo bajemo ni ibiki? Ni ibintu bitunguranye cyane kubona abarundi mu basirikare b'u Burundi mu Rwanda, mu gihe muzi uburyo igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi batarimo kuvuga rumwe muri iyi minsi, ndetse u Burundi bwagerageje cyangwa bwakoze igikorwa wavuga yuko gikomeye cyo gufunga imipaka yabwo ndetse n'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu Burundi murabizi ko ejo bundi bwageze gutya bugafata imbonerakure zigira hafi kuri 400 bukazijyana mu mutwe wa FRN wa wundi wabarusesabagina kugira ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda. Kubona rero abasirikare b'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda bibaye inkuru ikomeye cyane. Turaje turebere hamwe ibyo barimo mu gihugu cy'u Rwanda. Turareba kandi n'andi makuru atandukanye aho u Rwanda na Kongo ngo bigiye guhura. Ese bagiye kureba ibiki? Ni ibintu bidasanzwe nabyo kuri bihugu bisanzwe bifitanye umwuka mubi hagati yabyo, umwuka w'amakimbirane hagati yabyo. Reka rero tudatinze tubanze turebe ariko ku bantu bakurikiranira hafi, hari ibintu bigezweho none aha ngaha by'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumaze gutangaza yuko rufunze Bucyanayandi Emmanuel. Uyu nguyu mwaramubonye ejo bundi ku mbuga nkoranyambaga asaba abakirisitu gutanga imitungo yabo kugira ngo Imana ibakubire inshuro 5. Uyu mugabo yarasakaye cyane ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane kuri WhatsApp, za Facebook, za TikTok. Mwaramubonye uyu mugabo avuga ko mu by'ukuri hari amashusho magufi ye amugaragaza uyu Bucyanayandi ari mu rusengero asaba abakristo gukora mu mifuka yabo ikintu cya mbere kivamo bakagitanga kugira ngo Imana ibahe umugisha mu gihe kitarenze icyumweru kimwe. Uyu mugabo yararimo yiyasira mu magambo avuga ati Imana irambwiye ngo icyo ufite mu kiganza kora mu mufuka, icyo uzamuye mu mufuka wazamura kontake, wazamura imfunguzo z'inzu, icyo uzamura cyose ukizane hano imbere y'Imana. Ngiye kubasengera kugira ngo ibyo mutanze Imana ibakubira inshuro 5 mu cyumweru kimwe. N'amagambo uyu mutangabuhamya rero yavugaga. Kuri ubu rero RIB ikaba yamutaye muri yombi, amushinja yuko nyuma yo gusaba abakristo gutanga imitungo yabo ganakekwaho gutera abantu ubwoba yitwaje ubuhanuzi, akababwira ko nibatayitanga bazagira ibyago birimo urupfu ndetse n'indwara. Reka rero tuve ku buryo uyu mugabo wagize gutya gatabwa muri yombi na RIB, tugaruke kuri ya nkuru yacu y'abasirikare b'u Burundi bagize gutya bagaragara mu Rwanda. Turebe icyo baje kuhakora. Abasirikare birajyana na ibyo Perezida Kagame amaze gutangaza, akavuze ati rero kuba ibihugu bya Afurika mu by'ukuri ntabwo bikwiye kugira uwo biharira inshingano zo gukemura ibibazo by'umutekano wabyo. Abasirikare rero b'u Burundi bakaba bitabiriye inama mpuzamahanga y'abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka. Iyi nama ikaba irimo kubera mu Rwanda kuri uyu wa 21 Ukwakira n'uyu munsi. Perezida Kagame rero wayifunguye akaba yashimiye abitabiriye iyi nama. Birumvikana yashimiye abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Burundi. Akavuga yuko muri iki gihe ibibazo by'amakimbirane bikomeje kwiyongera, ariko ko ingabo zikwiye gufata iya mbere mu gushaka ibisubizo. Perezida Kagame rero akaba yashimangiye ko Afurika idakwiye gutegereza ko hari uwo yaharira inshingano zo gukemura ibibazo by'umutekano wayo kandi ifite ubushobozi bwo kubikemura. Umukuru w'igihugu ati Afurika iracyagaragaramo intambara nyinshi kurusha ahandi hose ku isi. Kugira ngo ibi bikemuke bisaba ubufatanye bukomeye ku mugabane ndetse n'imikorere ihuriweho. Ati ntabwo twakwitega ko abandi bazafata inshingano z'umutekano wa Afurika. Nta mbogamizi n'imwe duhura nayo tudafitiye ubushobozi bwo gukemura. Tuzareba ibishoboka. Ingabo zacu ziteguye gukorana binyuze mu miryango y'uturere n'umugabane muri rusange. Muri iyi nama yitabiriwe n'abasirikare harimo n'abo Burundi, Perezida Kagame yasabye abagaba b'ingabo bateraniye i Kigali
kuzasangira ubunararibonye mu gihe cy'iminsi 2 iyi nama izamara no kurebera hamwe icyakorwa mu guhangana n'ibibazo bihungabanya umutekano muri iki gihe. Ashimangira ko ingabo zirwanira ku butaka zikwiye kugira uruhare runini mu guhangana n'ibibazo birebana n'umutekano. Muri iyi nama kandi Perezida Kagame yagize ati muri ibi bihe bikomeye ingabo zirwanira ku butaka ni ingenzi cyane, nizo za mbere zoherezwa ku rugamba kandi nizo za nyuma ziruvaho. Ubwitonzi n'ubuhanga byanyu nibyo bitandukanya intsinzi n'itsindwa. Umukuru w'igihugu kandi yibukije ko muri iki gihe hari intambara nshya ziri kuboneka, aho ubukungu n'umutekano bishingiye ku mbuga za internet zambukiranya imipaka, ibitero by'ikoranabuhanga n'amakuru y'ibinyoma ashobora guhungabanya igihugu kimwe n'uko intambara yabikora. Ati uburyo bushobora guhinduka ariko ihame rihoraho. Imbaraga zacu ziri mu bufatanye bukomeye. Uyu munsi ubwigenge ntibureberwa gusa mu mipaka, ahubwo no mu bushobozi bwo guhitamo abo dukorana nabo hashingiwe ku nyungu zacu. Perezida Kagame yakomeje kandi yerekana ko ubufatanye hagati y'ingabo n'abasivili ari ingenzi cyane, ko ingabo zirwanira ku butaka zikorana bya hafi n'abaturage kandi buri gikorwa cyazo kigomba kuba kigamije umutekano n'imibereho y'abo baturage. Ati imyitwarire n'ubunyamwuga mwerekana nibyo bituma abaturage babona cyangwa batabona icyizere mu gisirikare cyabo. Ku ruhande rw'u Rwanda, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka mu ngabo z'u Rwanda Major General Vincent Nyakarundi yashimiye ibihugu byitabiriye iyi nama, ashimangira ko kuba yabereye mu Rwanda byerekana umuhate w'u Rwanda no guharanira imikoranire n'ubufatanye mu bya gisirikare. Iyi nama ku nshuro ya mbere yari yabereye mu Bufaransa mu 2014 ihuza abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka. Umugaba w'ingabo z'Ubufaransa zirwanira ku butaka General Pierre Schir uri Kigali yashimangiye ko ubufatanye bw'ingabo ari ingenzi kandi ko ari bwo buzazana impinduka nziza. Ati ibi nibyo bisobanuro by'ibyo duhuriyeho hano, n'ubushake bwo gukomeza gukaza imbaraga zacu nk'abafatanyabikorwa, gukorana neza kurushaho no kubaka umutekano rusange ushingiye ku kumvikana no kubahana. Ibyo nibyo bizatugeza ku ntsinzi y'ejo hazaza. Iyi nama izarangira ku munsi w'ejo tariki 22 Ukwakira 2025. Biteganyije yuko abayizayitabira bazasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi, bagasobanukirwa amateka y'u Rwanda rugejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi nuko yahagaritswe n'ingabo zahoze ari za RPA. Bakunzi bacu rero reka tubagezeho n'aya makuru y'uburyo intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 21 na 22 ziri buhurire mu nama ya gatatu y'urwego ruhuriweho rw'umutekano igenzurirwamo intambwe zimaze guterwa zishingiye ku masezerano y'amahoro ibihugu byombi byagiranye. Ayo masezerano y'amahoro muribuka ko yasinyiwe Washington DC tariki ya 27 Kamena 2025, arimo ingingo yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ndetse no gucyura impunzi. Mu ntangiriro rero za Kanama 2025 intumwa z'u Rwanda n'iza RDC zahuriye mu nama ya mbere y'urwego ruhuriweho rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'ingingo z'umutekano ziri mu masezerano ya Washington ruzwi nka GSCM. Inama ya kabiri ya GSCM yabereye muri Amerika kwa 17 na 18 Nzeri, mu gihe nta ntambwe zifatika zari zatewe mu kubahiriza ingingo y'umutekano. Leta y'u Rwanda yagaragaje ko RDC idafite ubushake bwo gusenya FDLR. Inama ya gatatu igiye kuba nyuma yaho tariki 10 Ukwakira igisirikare cya RDC cyasabye abarwanyi ba FDLR kurambika intwaro hasi no kwishyikiriza leta cyangwa ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Amakuru yizewe rero akaba avuga ko kugeza ubu abarwanyi ba FDLR bataratangira kwishyikiriza leta ya Kongo cyangwa se MONUSCO, bivuze ko bikomeje bitya amasezerano y'amahoro yubahirijwe uko bikwiye. Mu by'ukuri azakurikira ibikorwa byo kugaba ibitero kuri uyu mutwe wa FDLR ukaba wakamburwa intwaro. Gusa andi makuru avuga ko bamwe mu barwanyi ba FDLR batangiye guhungira mu Burundi, mu gihe hari ubwoba bw'uko ihuriro M23 rishobora kugaba ibitero muri teritwari ya Uvira mu gihe kiri imbere. Ni ku ruhande rw'u Rwanda rero urwego rushinzwe ubutasi ku rutonde rw'abanyarwanda y'ibyihebe rurutse kugaragaza hari bamwe mu bayobozi bakuru ba FDLR bashyizwe kuri uru rutonde. Bangaba rero ko bakaba bakiri muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kugeza ku itariki ya 14 z'uku kwezi.
perezida wa FDL Gaston Iyamuremye uzwi nka General Byiringiro Rumuri na Pacifique nawe ngo kazwi nka General Omega bari mu baherereye mu gace ka Buhaya, ahangaha akaba ari muri teritwari ya Warikare. Ubwo rero reka dutegereze turebe iby'aya makuru y'isenywa rya FDL ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka rero bakunze bacu tubashimire, tubaragize Imana kugira ngo mukomeze munadukurikire mumeze neza cyane.